Policaj, kom pa lahko pomagam. Vozniško pa prometno, prosim. Izvolite, gospod policaj. Fantje, hitro se vi to peljete. Kam se vam pa tako mudi? Na Orengfestu, ne? A, na Orengfestu? Pridite v Kostanek pri Krškem na Orengfestu 2010. V petek 3. septembra nastopajo Nič od nič, Declaration, Harry, Cherkezi United, Incubator of Death in Demolition Group. Soboto 4. septembra pa Stillbust, Everything We Left Behind, Retarded Fish, Vultures, Božje ovčice, Metallica Cover Band in SARS. Več informacij pa na www.orengfesta.com. Orengfesta, ker je življenje prelepo, da bi ga jemali resno.